Praise the Lord. परमेश्वरको महिमा होस्। One more time, praise the Lord. Hallelujah. I'm so excited to be here today in your midst. म आज धेरै खुसी भएको छु यहाँ तपाईहरुको बीचमा हुँदाखेरि। First of all, I want to appreciate the Lord God Almighty for choosing His servant to be your pastor. अनि पहिलो प्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले हाम्रो पास्टर हाम्रो बीचमा दिनुभएको छ। Hallelujah. Hallelujah. Do you love Him like I do? के तपाईहरुले प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले मैले जस्तो तपाईहरुले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? Yes. You love Him? Yes. प्रेम गर्नुहुन्छ? Help me and stretch your hand and say, God bless you, Pastor. परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। Hallelujah. Hallelujah. Say it again all in your language. हाम्रै भाषामा भन्नु भने नेपालीमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। Hallelujah. My name is Richard Masende from Uganda. मेरो नाम चाहिँ रिचर्ड मसन्डे हो युगान्डाबाट। Uganda, East Africa. ईस्ट अफ्रिका युगान्डाबाट। I've been in Qatar for the last 3 years. म चाहिँ कतारमा चाहिँ 3 वर्ष भए। I'm a Christian. म चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासी हुँ। I came here as a laborer, म चाहिँ यहाँ एज a worker, just as a worker. ओके म चाहिँ यहाँ एउटा कामदारको रूपमा आएको थिएँ। But today, तर आज I'm here as a child of God. अनि आज परमेश्वरको छोरा अनि परमेश्वरको छोरा भन्नु हुनु पाएको छ। I'm here as a child of God. परमेश्वरको के भन्छ चाइल्डलाई सन्तान। Hallelujah. हालेलुया। My pastor is John Kamia मेरो पास्टर चाहिँ जोन कामिया हो। from Kampala. Our capital city is called Kampala. अनि कम्पाला भन्ने हाम्रो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्यापिटल सिटी हो अरे। Is there anyone who knows Kampala? कम्पाला कसैलाई थाहा छ? What about Uganda? युगान्डा त थाहा छ होला। You know you do. Amen. So I'm a Ugandan. I'm not here to represent anybody else but Jesus Christ. म चाहिँ यहाँ कसैलाई देखाउन आएको न कसैले चिनाउन आएको न तर परमेश्वरलाई चिनाउन आएको। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When I was at home, जब म घरमा थिएँ, here our accommodation is my home. यता मेरो अकोमोडेसन मेरो के भन्छ होस्टेल चाहिँ मेरो घर हो। So when I was at home, म जब घरमा थिएँ, I was in a time of prayer and fasting अनि म चाहिँ प्रार्थना अनि उपवासको समयमा थिएँ। because it's like a few days I've not been working off. I was off. अनि किनभने मेरो चाहिँ काम थिएन म चाहिँ खाली थिएँ त्यो समयको कारण। Just few days. केही दिन I'll be भएको। going to work tomorrow. अनि फेरि म भोलिदेखि चाहिँ काममा जानेछु। God spoke to me clearly. अनि परमेश्वर मसँग प्रत्यक्ष रूपमा एकदम सफा रूपमा बोल्नुभयो। Ask Pastor Kuma to invite you to minister. अनि पास्टर कुमारलाई चाहिँ सोध अनि तिमीलाई यहाँ आउनको लागि भनेर भन्नुभयो। He spoke to me clearly. अनि परमेश्वरले मसँग एकदम क्लियर रूपमा चाहिँ Ask बोल्नुभयो। Pastor Kuma to invite you to minister. परमेश्वर पास्टर कुमारलाई सोध संगति गर्नको लागि भने। I've never asked any pastor here to go and preach. अनि मैले कसैले पनि अहिलेसम्म सोधेको छैन कि म जान्छु अनि त्यहाँनिर वचन प्रचार गर्छु भनेर। But he told me, ask him to go and preach. तर परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि जाऊ अनि सोध। When I called him, I chatted with him. जब मैले उहाँलाई फोन गरेँ अथवा उहाँसँग कुरा गरेँ, He opened his hands for me. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो हातहरू खोल्नुभयो। He said, you are welcome. अनि तपाईँ चाहिँ स्वागत छ। That's why I'm here in Jesus' अनि त्यही name. कारण चाहिँ म आज यहाँ छु येशूको नाममा। Hallelujah. हालेलुया। And I believe your life is not going to remain the same. अनि म विश्वास गर्छु कि आज तपाईहरुको जीवन चाहिँ जस्तो छ त्यस्तो हुने छैन। I like to sing, but I'm not going to sing. I'm going to share from the word. अनि म तपाईहरुसँग केही वचन There is a पढ्ने song from India. I was listening to do this season. Telebin, Tele kucha nahi, Telebin, तेरे बिन तेरे बिन मैं कुछ नहीं भन्ने गीत एउटा छ। उहाँले त्यो गीत गाउँदै। What was that song? Telebin,
Mekuche bin Nahim. तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं भन्ने गीत Do you know that song? तपाईँ बिना म केही पनि होइन Anyone knows that song? कोही कसैले थाहा छ यो गीत No one. But do you get those ones? Do you know सर some? तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भयो Hindi. त्यो शब्दहरूलाई I think it was in Hindi. त्यो हिन्दी Teledin Mekuche ni bin Nahim Mabim. Without you I'm nothing something तपाईँ बिना म केही पनि होइन Hallelujah. Without Jesus we are nothing. Yes, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Glory to Jesus. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् Lift up those hands and we pray. हामी हातहरू उचाल्नेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ Father, I just want to thank you for this opportunity you've given me to come in your house. पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय तपाईँले मलाई यो घरमा आउनलाई दिनुभयो I thank you for all your people who are under this roof म today. प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँको सन्तानहरू तपाईँको जनहरूको लागि परमेश्वर Dear everlasting Father, I thank you for the fire that is on their life. अनि प्रभु धन्यवाद दिन्छु तपाईँको पवित्र आगोको निम्ति उहाँहरूको जीवनमा I can see that they are hungry and thirsty for you. यस लर्ड परमेश्वर अन्त हामी यहाँ जान्दछौँ प्रभु उहाँ चाहिँ तपाईँमा भोकाएका छन् अनि तिर्खाएका छन् प्रभु Lord, I ask you that you continue to open up the heaven for them. यस लर्ड परमेश्वर पिता तपाईँले चाहिँ अनि उहाँहरूको निम्ति चाहिँ ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् तपाईँको स्वर्गको ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् Continue to welcome your Holy Spirit in our midst. हालेलुया तपाईँको पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो बीचमा काम गर्नुहोस् May you continue to take over our lives. प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँले लिनुहोस् परमेश्वर I ask, I place a demand unto your anointing to be in this place more and more. प्रभु तपाईँको अभिषेक म यहाँ धेरैभन्दा धेरै चाहन्छु In the name of Jesus. तपाईँ येशूको नाउँमा Amen. आमेन Somebody say amen. We are not going to use sing. I like to sing, but let me just sing one chorus with you. म केही गाउन चाहन्छु तर तपाईँलाई अलिकति कोरसमा अगाडिको गाउँछु From Uganda, it is in English. यो चाहिँ युगान्डाबाट When I say, yeah, 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 you respond by saying, yeah, 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 yeah. आमेन यसरी गाउने है When I say, yeah, 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 you respond, yeah, 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 yeah. कस्तो भन्दैछ उहाँले ये गर्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ कसरी रिप्लाई गर्ने ये Now, joy, 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 joy. Hallelujah. हालेलुया One more, in a few minutes, we're going to sing together. Amen. केही समयमा हामी यो गाउनेछौँ है Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Joy, 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 joy. Joy, 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 joy. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Hallelujah. Now turn your Bible to with me in the book of Zechariah chapter 4 verse 6. आउनुहोस् हामी बाइबल खोल्नेछौँ बाइबल हेर्नेछौँ जकरिया Chapter 4 verse 6. 4को 6मा हामी हेर्नेछौँ Hallelujah. The Lord is in this place. परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया Zechariah chapter 4 verse 6. जकरिया च्याप्टर 4को अनि भर्स 6 Are you there? Yes. If you are there, shout amen. Amen. Okay, let's read. My interpreter, read after me. The Bible says in Zechariah chapter 4 verse 6. Then he answered and spoke unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. जकरिया 4को 6ले यसरी भन्छ यसैले तिनले मलाई भने यरुबाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ Not by might.
शक्तिले होइन, not by power, but by my spirit, says the Lord. बल अनि शक्तिले होइन तर मेरो आत्माले. आमेन. Ladies and gentlemen, I'm here today to share with you about the Holy Spirit. अनि तपाईहरुको बीचमा चाहिँ यहाँ म परमेश्वरको पवित्र आत्माको बारेमा केही God भन्न put चाहन्छु. this message on my heart for all of us. अनि मेरो आत्मामा चाहिँ परमेश्वरले यो वचन हालिदिनु भयो हामी सबैको निम्ति. The Bible says, अनि बाइबलले it is भन्दछ, not by might, it's not by power, but by the Spirit of God. अनि बाइबलले भन्दछ मेरो बलले होइन मेरो शक्तिले होइन तर परमेश्वरको आत्माले. In other words, अनि अर्को शब्दमा there are things you cannot accomplish with your own strength. अनि अर्को शब्दमा यसरी भन्दछ कि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो बल अनि शक्तिले चाहिँ त्यो लिन सक्दैन. There are things you cannot experience in your life without the power of the Holy अनि Spirit. त्यहाँ चाहिँ यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ हाम्रो बल अनि शक्तिले हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अनुभव गर्न सक्दैनौँ. Ladies and gentlemen, there are things we cannot experience in our walk with Jesus until the Spirit of God takes over our lives. अनि त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू छन् कि हाम्रो बल अनि शक्तिले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ महसुस गर्न सक्दैनौँ जबसम्म परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीसँग हुँदैन. Hallelujah. आमेन. Now, therefore, if you are here and you want to see God more in your life, you want to walk with God more in your life, you want to serve God more in your life, make sure your relationship with the Holy Spirit is right. आमेन. अनि हामी जान्दछौँ यदि हामी परमेश्वरसँग जोडिन चाहन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीमा हुन जरुरी छ. आमेन. Hallelujah. The Spirit has to be your friend. The Holy Spirit has to be your friend. परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हाम्रो साथी हुनुपर्दछ. पवित्र आत्मा चाहिँ. Tell your neighbor next to you, tell him the Holy Spirit has to be your friend. Tell your neighbor. अनि हाम्रो साथीलाई भनौँ नि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँको साथी हो. Let me just tell one of the choir members. एकअर्कालाई हामी He sang well with the entire group. The Holy Spirit may continue to be with you. परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तपाईँसँग सधैँभरि रहिरहोस्. Hallelujah. Without the Holy Spirit, परमेश्वरको आत्मा बिना we cannot preach the gospel. हामी परमेश्वरको Without the Holy Spirit, वचनलाई चाहिँ हामी प्रचार गर्न we सक्दैनौँ. cannot pray हामी प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ. as God wants us to pray. जसै परमेश्वरले हामीलाई But प्रार्थना when the गर्न Holy सक्छ. Spirit takes over our lives, पवित्र आत्माले हामी माथि चाहिँ we can do the impossible. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामी माथि कब्जा गर्छ अनि उहाँले चाहिँ त्यो अचम्मको काम हामी गर्न सक्छौँ. Hallelujah. आमेन. We need the Holy Spirit अनि हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिन्छ. more and more. धेरै धेरै. If you've been walking with Him, यदि हामी उहाँसँग काम गर्छौँ भने continue to walk with Him. अनि उहाँसँग हिँड्छौँ भने The Bible says, अनि बाइबलले भन्दछ they who walk by the Spirit अनि जो चाहिँ आत्माद्वारा हिँड्दछ are the children of God. अनि परमेश्वरको Are the children of God. परमेश्वरको सच्चा Are the sons of God. Those who walk with the Spirit यस are the children of God. जो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा हिँड्छ त्यो चाहिँ सच्चा परमेश्वरको सन्तान हो भने. Hallelujah. Those who walk by the Spirit are the children of God. जो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा हिँड्दछ त्यो चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो. Hallelujah. Therefore, त्यसै कारण connect more with the Holy Spirit. हामी चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मासँग चाहिँ धेरै जोड्यौँ. We all came from different countries. हामी विभिन्न देशबाट विभिन्न जातिबाट And we are living in this foreign land. अनि हामी यो विदेशको ठाउँमा हामी छौँ. We need the Holy Spirit to take over our lives. That those that the inhabit the citizens of this land, when they look at us, they see the glory upon us. यस अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा चाहिन्छ किनकि परमेश्वरसँग कनेक्टेड हुनको निम्ति यो विदेशको भूमिमा. Hallelujah. There should be somebody who looks at you, and when he looks at you, he doesn't see only your beauty, he sees the glory of God upon your life. आमेन. अनि जब मान्छेले हामीलाई देख्दछ हाम्रो बाहिरीलाई मात्र होइन तर पवित्र आत्मालाई उहाँ परमेश्वर स्वयंलाई चाहिँ देख्न सकेको होस्. आमेन. Hallelujah. हालेलुया.
Somebody say amen. Amen. When the Spirit of God takes over your life, जब पवित्र आत्माले हामीमाथि some people कब्जा गर्दछ, before you mention you are a Christian, they ask you, are you a Christian? अनि जब हामी भन्छौँ कि हामी क्रिस्चियन हौ त्योभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले हामीलाई सोधोस् कि के तिमी क्रिस्चियन हौ, तिमी विश्वासी हौ? Hallelujah. हालेलुया। Are you a Christian? के तपाईँ विश्वासी हो? You are not, my brother, you are not preaching. But you are just doing your usual work. And then somebody looks at you and says, hey, are you a Christian? अनि हामी जब यतिकै बसिरहेछौँ अनि मान्छेले आएर देख्छ भन्छ Christian man हो? विश्वासी हो भनेर You भन्छ। Christian man? तिमी विश्वासी हो, Hallelujah. तिमी विश्वासी हो। The Holy Spirit त पवित्र आत्मा wants to take over this land through us. अनि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ यो ठाउँमा। Wants to take over this land through us. अनि यो ठाउँमा चाहिँ कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ हामीद्वारा। Because the work is not easy, but with the Holy Spirit it is possible. तर काम चाहिँ सजिलो छैन, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा ती सबै कुरा चाहिँ सम्भव छ। Hallelujah. हालेलुया। How many of us agree with me that without the Holy Spirit we are nothing? कतिजना मसँग सहमति हुनुहुन्छ कि पवित्र आत्मा बिना चाहिँ हामी केही पनि होइनौँ? Without the Holy Spirit पवित्र आत्मा बिना we are nothing. हामी चाहिँ केही पनि होइनौँ। We can achieve nothing हामी केही पनि कुरा चाहिँ लिन सक्दैनौँ in God's kingdom. अनि परमेश्वरको राज्यमा। But with the Holy Spirit तर पवित्र आत्माद्वारा we can know what God wants for every season. अनि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ। We can know what God wants from us every moment. अनि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ हामीद्वारा हरेक समयमा। And even when we find ourselves in any mistake, we know where to go to be redeemed. अनि यदि हामी कतिपय समयमा हामी त्यो गल्तीहरू गर्छौँ भने पनि हामीलाई थाहा छ कि हामी कहाँ जानु पर्दछ। Hallelujah. आमेन। In under the year, people make mistakes, but they who know their God, they who are walking by the Spirit, the Holy Spirit convicts them to come back to Christ, to repent and return to Jesus. अनि कतिपय समयमा हामी त्यो गल्तीहरू गरिहिँड्छौँ अनि तर पवित्र आत्मा जोसँग छ त्यसले चाहिँ थाहा छ कि कहाँ जानुपर्छ अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरतिर चाहिँ डोर्याउँछ। Hallelujah. हालेलुया। Everybody say Holy Spirit. सबैले भन्नु पवित्र आत्मा। Come on, somebody say Holy Spirit. पवित्र आत्मा। You are most welcome. Hallelujah. It's not by might, not by power, यो but by the Spirit of God. शक्तिद्वारा होइन परमेश्वरको आत्माद्वारा। Hallelujah. आमेन। I want to show you, I want to share with you the life experience of Jesus Christ with the Holy Spirit. अनि म तपाईहरुलाई केही कुरा बाँड्न चाहन्छु परमेश्वरको जीवन पवित्र आत्मामा। To show you that even our Savior, अनि हाम्रो के भन्छ our Savior, हाम्रो मुक्तिदाता from birth to the end of his ministry, he walked step by step with the Holy Spirit. अनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ उहाँ चाहिँ पाइलै पछि चाहिँ पवित्र आत्मामा सँग चाहिँ हिँड्नु भएको थियो। Hallelujah. All his life उहाँको जीवनभरि we see the Holy Spirit moving with him. अनि हामी देख्दछौँ कि पवित्र आत्मा उहाँसँगै हिँडिरहेको। I was amazed that even his birth, he was born by the power of the Holy अनि Spirit. म अचम्म भएँ कि उहाँको जन्ममा पनि पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ उहाँ जन्म नभयो। Let's read in Luke chapter 1. अनि लुक च्याप्टर 1 मा हामी हेर्छौँ। Luke chapter 1 verse 26. लुका 1 को 6 मा हामी हेर्नेछौँ। Luke chapter 1 from verse 26. 1 को 26 लाई हेर्नेछौँ। लुका Hallelujah. We need the Holy Spirit. हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। Luke chapter 1 verse 26. लुका 1 को 26 The Bible says, बाइबलले भन्दछ in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth to a virgin
espoused to engage to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came unto her and said, Hail, you that are highly favored, the Lord is with you. Blessed are you among women. And when she saw him, she was afraid at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for you have found favor with God. And behold, you shall conceive in your womb, and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall be unto him the throne of his, shall give unto him the throne of his father David. He shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Verse 45. And the angel answered and said unto her, The Holy Spirit shall come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. Therefore also the only thing which shall be born of you shall be called the Son of God. Just read verse 34 and 45. 34 and 35 म पढेर सुनाइदिन्छु हैन. Do we have time to read again? No. 34, 35. ओके. सिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र उहाँकी आमा मरियमलाई भने, हेर. Luke chapter 1 verse 34 and 35. Luke verse मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हो. स्वर्गदूतले तिनीलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमी माथि पर्नेछ. यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ. आमेन. Hallelujah. It is amazing यो चाहिँ अचम्मको छ. that Mary conceived by the power of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माद्वारा How many are married in this house? How many are married in this house? अनि कतिजना चाहिँ यहाँ Stretch up your hand. You are married. Stretch up अविवाहित your हुनुहुन्छ, hand. अविवाहित. Hallelujah. If you are married, stretch up your hand. Let के भन्छ, अविवाहितले हात उठाउनु रे के, अनम्यारिड. you know very well तपाईँ जान्नुहुन्छ that the reason you are called married अनि तपाईँहरू because you have a wife or a husband. म्यारिड. Yes. म्यारिडले चाहिँ किन तपाईँ म्यारिड हुनुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वरले हस्बेन्ड अनि वाइफ भन्नको लागि श्रीमतीको लागि चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ. Hallelujah. आमेन. You are able to have children because you are two. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई जोड्नु भएको छ किनभने तपाईँहरूबाट चाहिँ छोराछोरी जन्माउनको लागि. But here God comes to a lady who is a virgin. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वर एउटा कन्या स्त्रीसँग आउँदछ. She does not know any man. अनि उहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिसँग चाहिँ जोडिएको छैन. It looks through the angel. It tells her you are going to conceive. अनि पवित्र आत्माले त्यहाँ भन्दछ कि तिमी चाहिँ गर्भवती हुनेछौ. I'm not going to give you a man. अनि तिमीले म केही के भन्छ मान्छे चाहिँ दिदिनँ. You're not going to first get married and you wait to receive. Before you get any man, you are going to conceive. अनि तिमी चाहिँ बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमी चाहिँ गर्भवती हुनेछौ भनेर भन्दछ. Does it make sense to you? Any science teacher here, science teacher, biology teacher here? Does it make sense to you? अनि तपाईहरुलाई के यो कुरा चाहिँ के भन्छ केही बुझ्नु भयो त? यदि अविवाहित व्यक्ति चाहिँ अविवाहित स्त्री चाहिँ कसरी चाहिँ हैन गर्भवती हुन सक्छ भन्ने कुराहरु. Does it make sense to you? अनि के तपाईहरु यो बुझ्न सक्नुहुन्छ? In the natural sense, it does not make sense. तपाईहरुको दिमागमा यसले केही घण्टी बजाउँछ त? अनि त्यसरी हुन सक्छ त? What does it mean? के हो यसको अर्थ? What is impossible to man? अनि
यो चाहिँ के पोसिबल भनेको सम्भव छ त It is impossible with God and His Spirit. अनि यो चाहिँ असम्भव छ तर परमेश्वरको शक्तिमा चाहिँ यो कुरा सम्भव छ What is impossible with man? जे कुरा मानिससँग असम्भव छ It is impossible with God and His Spirit. अनि उहाँको शक्तिमा परमेश्वरमा चाहिँ सबै कुरा सम्भव छ That means you could be here maybe academically you don't have all the credentials. You don't have all the papers you need. हामीसँग ती सबै पेपर्स You didn't go to school very well. हामी स्कुलमा गएको छैनौँ But when God joins you, जब परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ you can do what a PhD person cannot do in His kingdom. जो चाहिँ के भन्छ पढी लेखेको मान्छेले गर्न सक्छ त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ आमेन Doesn't mean going to school is bad. No, but this is to prove to you that God can do anything with anybody. त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी स्कुल जानु पर्दैन पढ्नु पर्दैन होइन तर परमेश्वरले चाहिँ सबैलाई सबै कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ If you understand what I'm saying, say amen. मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ भने आमेन भन्नुहोस् Without a man, she conceived. Why? The Bible says, the power of the Most High shall come upon you. That means you who seated here in this under this roof today. If God chose today to fill you with more of His power, you are going to go out of this place a different person in the name of Jesus. आमेन अनि परमेश्वरको आत्माले जब हामी माथि आउँदछ ती सबै कुरा चाहिँ उहाँमा सम्भव हुन्छ उहाँले अचम्मको काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ Different person. Those who know you well, who knew you before, they look at you and say, no. Something happened to this man. Something happened to this man. बेग्लै व्यक्ति जब पहिला म जो थियो त्यो चाहिँ परिवर्तन भएको जब मानिसले मलाई देख्दछ अनि उनीहरूले चाहिँ भन्छ यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ यो मान्छेमा चाहिँ परिवर्तन छ There is something different about this lady. अनि केही फरक कुरा चाहिँ यो मान्छेसँग छ यो अथवा यो Not only her looks, not only this how this man puts on. No. Something special is on this person. यो मान्छेको के भन्छ हेराइमा अथवा लवाइमा मात्रै होइन तर यो मान्छेको भित्र चाहिँ केही कुरा चाहिँ परिवर्तन छुट्टै छ That's what the Holy Spirit does. अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीमा गर्छ That's what the Holy Spirit does. अनि परमेश्वरको आत्माले त्यो हाम्रोमा Mary conceived मेरी जसरी गर्भवती भइन् and gave birth to Jesus. अनि परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिनुभयो I believe if you chose also to walk with Jesus more and more, you are going to do what your relatives could not do in the name of Jesus. अनि हामी जब परमेश्वरमा धेरै धेरै अगाडि बढ्दै जान्छौँ हामी चाहिँ त्यो कुराहरू गर्दै जानेछौँ जुन कुरा हामी गर्न सक्दैन त्यो परिवर्तन त्यो अचम्मको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुँदै जानेछ Somebody say amen. हामी भन्दैछौँ आमेन He was born by the Holy Spirit. Let me go through my point faster about Jesus Christ. He was born by the Spirit. अनि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जन्मनु भयो And he was led by the Spirit. अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै हुर्किनु भयो According to Matthew chapter 4 verse 1. अनि मत्ती 4 को 1 मा यसरी भन्दछ Okay, let's go first if we don't read there because of time. Matthew chapter 4 verse 1. The Bible, it was led by the Spirit. अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ हुर्काइनु भयो Hallelujah. आमेन The Bible says the Holy Spirit led him into the wilderness. अनि बाइबलले भन्दछ कि पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा Whatever happened in the wilderness, अनि जे जति कुराहरू भयो त्यो he उजाड came out as an overcomer. अनि सबै कुराबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्नु विजय He हुनुभयो defeated the devil. अनि उहाँले चाहिँ शैतानलाई जित्नु भयो Because he didn't go to the wilderness alone. अनि किनभने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो He went with the Holy Spirit. उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मासँग हुनुहुन्थ्यो आमेन He faced the devil in the wilderness. अनि जब शैतानलाई चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा परमेश्वर But whatever accusation the devil brought on him, he overcame. अनि जब शैतानले प्रभुलाई त्यहाँनिर के भन्छ उसहरू ल्यायो परीक्षाहरू ल्यायो He defeated him. अनि परमेश्वरले त्यहाँ Why? Because he was led by अनि किनभने येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँनिर the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ He was led by the Holy Spirit. आमेन
And he ministered by the Holy Spirit. अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै अगुवाई गरिदिनु भयो। He ministered by the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई हुनुभयो। Wherever he went, अनि जहाँ उहाँ जानुभयो we see the power of God flowing in his life. अनि परमेश्वरको शक्तिद्वारा चाहिँ उहाँले त्यो कामहरू गर्नु। Can we just read from Acts chapter 10 verse 38 from the Parchet Bible? प्रेरितको एक्स Chapter 10, 10 को Acts chapter 10 verse 38. 10 को 38 लाई एकजनाले पढिदिनु होला। यी परमेश्वरले नासरतका यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट फैलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। How God anointed Jesus of Nazareth with anointing and power. कसरी परमेश्वरले त्यहाँ नाजरत यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गर्नुभयो। Who went about doing good, अनि जो चाहिँ राम्रो कुराहरू असल कुराहरू गर्दै जानुभयो। healing those who were oppressed of the devil. अनि जो चाहिँ शैतानद्वारा परीक्षित थिए उहाँलाई चाहिँ निको गर्नुभयो। Because God was with him. किनभने येशू ख्रीष्टमा चाहिँ पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। Jesus was not alone. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एक्लै हुनुहुन्न थियो। My brothers and sisters from Nepal, we need the Holy Spirit to walk with us. अनि मेरा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हामीलाई चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिन्छ। We need him to continue walking with us. अनि हामीसँग उहाँसँग कन्टिन्यू जहिले पनि काम गर्नलाई चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। Some obstacles on earth, when they see the glory of God upon us, they just vanish. जब They just disappear. जब हामीले परमेश्वरसँग पवित्र आत्मासँग हामी देख्छौँ अनि मानिसहरूको त्यो अन्धकारको शक्ति चाहिँ हटेर जानेछ। Hallelujah. आमेन। We need the Holy Spirit. हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। Born by the Spirit. पवित्र आत्माद्वारा He was born by the Spirit. उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जन्म And he was led by the Spirit. अनि पवित्र आत्माद्वारा And then डोर्याइनु he ministered by the Spirit. अनि पवित्र आत्माद्वारै उहाँले सबै कुराहरू गर्नुभयो। He knew where to go. जहाँ पनि उहाँ जानुभयो। He knew where to go. जहाँ पनि उहाँ जानुभयो। And not where to go. अनि जहाँ पनि उहाँ जानुभयो। Because he was Spirit led by the Spirit. किनकि उहाँ परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ डोर्याइनु भयो। Praise the name of the living God. अनि Can you touch on your head and say, Holy Spirit? हामी हाम्रो टाउकोलाई Can you hear and say, Holy Spirit? यो सबै पवित्र आत्मा Speak loud and clear and say, Holy Spirit. पवित्र आत्मा Say it again. बचाइनु भएको छ। I need you more in my life. अनि हामीलाई परमेश्वर अझै पवित्र आत्मा धेरै चाहिएको छ। Hallelujah. हालेलुया। Said by the Spirit. We see many miracles happening in his life just because he was led by the Spirit. अनि पवित्र आत्माद्वारा जब येशू ख्रीष्ट डोर्याइनु भयो उहाँले धेरै अचम्मको कामहरू गर्नुभएको छ। When he made the lame, they walked. अनि जब लङ्गोटलाई देखियो उहाँ चाहिँ निको भएर हिँड्यो। The crippled walked, the blind saw, the deaf heard, the deaf could speak. He was doing mighty things. पहिरोले सुनेको छ हैन सबै कुराहरू। Can we read Matthew chapter 4 verse 25 and see अनि what मत्तीको happened? 24 लाई हामी हेर्छौँ। Matthew chapter 4 verse 23 and 25. Is it? एउटा माइक लिन त त्यहाँ पढिदिन्छ। Read for us. अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालीलभरि घुम्नुभयो। उहाँको कृति सिरियाभरि फिजियो र बिमारीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताइएका, भूत लागेका र छारे रोग लागेका र पक्षघात भएकाहरूलाई सबैलाई मानिसहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। Hallelujah. हालेलुया। Do you see what happened in the life of Jesus Christ? हामीले यहाँ परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको जीवनलाई देख्दछौँ। Hallelujah. हालेलुया। Why? All happened because he was full of the Holy Spirit. किनभने उहाँले त्यो अचम्मको काम गर्नुभयो किनभने He healed all manners of sicknesses. अनि उहाँले बिमारहरू निको पार्नुभयो रोग बिमारहरूलाई। Because the Holy Spirit was upon his life. सबै कुरा किनभने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। Finally, let me say it finally. अनि तपाईहरुलाई म अन्तिम कुरा भन्न चाहन्छु।
Oh, two things. Let me say this. दुईटा कुराहरू And he was able to offer his body अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। as a living sacrifice अनि जिउँदो बलिदानको रूपमा by the power of the Holy Spirit. किनभने पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा And he was able to finish his ministry in power just by the power of the Holy Spirit. अनि उहाँले आफ्नो कामलाई चाहिँ उहाँलाई सेवकाईलाई चाहिँ सकाउन सक्नुभयो किन भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा उहाँमा हुनुभएको कारण। Hallelujah. आमेन। I don't have time to read there. अनि मेरो समय छैन त्यहाँ पढ्नलाई, But the truth is, तर सच्चाइ चाहिँ we need the Holy Spirit in every area of our lives. अनि हामीलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा Every पवित्र area आत्मा of our चाहिन्छ। lives. सबै क्षेत्रमा हामीलाई परमेश्वर चाहिन्छ। The Holy Spirit can help us to bear fruits, more fruits. अनि पवित्र आत्माले हामीलाई धेरै फलहरू फलाउनलाई सहायता गर्दछ। Can help us in ministry अनि उहाँले हाम्रो सेवकाईमा सहायता गर्नुहुन्छ। and in our day-to-day life. अनि हाम्रो डेली जीवनमा Jesus lived a spirit-filled life. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई फुल परिपूर्ण आत्मा दिनुहुन्छ। Hallelujah. जीवन Clap your दिनुहुन्छ। hands for Jesus. हालेलुया हालेलुया। How many of us say that the Spirit of God has to lead us forever? अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सदाभरि यहाँ राज गर्नुहुन्छ। आमेन। Do you believe it? हामी विश्वास गर्छौँ। Do you need the Holy Spirit? हामी विश्वास गर्छौँ। Stand up on your feet. हामी उठ्ने छौँ यो समय। Hallelujah. हालेलुया। Maybe when God wishes, I'll share more about the importance of the Holy Spirit in case. But because according to the life of Christ, that's how it was. परमेश्वरको Born by the Spirit, led by the Spirit, ministered by the Spirit, offered his body by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइनु भयो, सेवकाई गर्नुभयो, निको पार्नुभयो। He commissioned his disciples according to Acts chapter 1. If you read properly, you see, he commissioned his disciples. Oh, can you just read that and I finish? अनि Acts chapter 1. हेर्नेछौँ। प्रेरित Acts chapter 1. प्रेरित 1लाई Chapter 1. Just a few verses there. त्यहाँ केही पदहरू। प्रेरित 1 को Acts chapter 1, verse 1 to 2. 1 देखि 2 सम्म। What does the Bible say? के भन्छ बाइबलले? प्रिय थिलोप्रियस, येशूले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नुभएका प्रेरितहरूलाई येशूले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनु भएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। आमेन। Did you hear that? I believe even your Bible says so. Until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Spirit, had given commandments to his disciples. He finishes with the Spirit before he went to heaven. Still, he commissioned them by the Holy Spirit. We need the Holy अनि Spirit. जब उहाँ परमेश्वर हुनुभयो, उहाँ जानुभयो, ताभने हाम्रो पवित्र आत्मा चाहिँ Lift up your hands and close your हामीसँग eyes. I want to हुनुहुन्छ। pray for पवित्र you. आत्माले सबै कुरा गर्नुभयो अनि हामीसँग पवित्र आत्मा। Within a few minutes, I want you to welcome the Holy Spirit on your life more हाम्रो and more. पवित्र आत्माले हामीमा काम गरेका हामी Welcome the Holy Spirit in your life more and more. स्वागत गर्नेछौँ यो समय। Welcome the Holy Spirit more and more in your life. अनि हाम्रो जीवनमा धेरै भन्दा धेरै पवित्र आत्मालाई Just these few minutes, welcome the Holy Spirit. हालेलुया। Continue to welcome the Holy Spirit. हाम्रो पवित्र Continue to welcome the Holy Spirit in your life. हाम्रो जीवनमा हामी काम Libo zante kete libo zayaba. हालेलुया। Minte libo zante ke bushanda yaba. पवित्र आत्मा Libo zante ke boshete ke. Libo zanta yaba kata yaba. Minte libo zanta kayaba sata. Lobo sete kete libo zanta ya. Lord, it's not by might, it's not by power, but by your Holy Spirit. Lord, we can do nothing without you. We need your Holy Spirit more and more in our life. Welcome the Holy Spirit more in your life. Welcome the Holy Spirit more in your life. Lipasande kete, losanta yakapapa. Lipasande kete, shanta yababa. Mike
If you have any pain in your body, if you have any sickness in your body, touch where you feel that pain यदि हामी and continue to pray. दुखाइ छ रोग छ भने हामी कहाँ छ हाम्रो जीवनमा हाम्रो शरीरमा हामी त्यहाँ छुएर If you have any pain in your body, if you have any complication in your body, touch where your pain is and continue to pray. हामी छुनेछौँ यो समय हामीलाई जहाँ जहाँ दुखेको छ If you have any pain in your body, हामी त्यहाँ छुएर pray. Put your hand where your pain हातमा is. राखेर हामी प्रार्थना The गर्नेछौँ Holy Spirit is reaching you. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यहाँ आउँदै The हुन्छ Holy Spirit is taking away that pain. अनि पवित्र आत्माले निको गर्न I चाहनुहुन्छ rebuke every sickness. हालेलुया पवित्र आत्मा I rebuke every disease. हालेलुया I rebuke every disease. हालेलुया In the name of Jesus. यीशु नाममा Every pain go. सबै दुःख Complications go. गई जा यीशु नाममा Illnesses go. अन्धकार शक्तिहरू गई Lack go. हटी जा Weaknesses go. सबै In the name of Jesus. हालेलुया हालेलुया The Spirit of God is filling us once again. Our flesh. अनि पवित्र आत्माले हामीलाई फेरि पनि भर्दै हुँदैछ Stretch up your hand for the filling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मालाई हामी उचार हातहरू उचालेर पवित्र आत्माले Stretch up the Holy hand for the filling of the Spirit. हातहरू उचालेर हातहरू टङ्गाएर Lipakayata beseteleba. हालेलुया Shandeketele bagantayaba. Lipasakayata yababa. Loposante yekete. If you have any pain in your body, come in front here. If you have any pain in your body, just come in तपाईँको front of बिरामी हुनुहुन्छ भने अगाडि आउन सक्नुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूले त्यो प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ Continue to pray, continue to pray. प्रार्थना गर्दै जाउँ प्रार्थना गर्दै जाउँ अनि कोही बिरामी हुनुहुन्छ If you have रोगी any हुनुहुन्छ भने problem in your body, just come in front. I want to pray अगाडि for you. आइदिनु होला अगाडि आइदिनु होला यदि बिरामी रोगी हुनुहुन्छ If you have any problem in your body, come in front. I want to pray for you. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी यहाँ Continue to pray, continue to pray. प्रार्थना गर्नेछौँ Mikanta ya baka ya dekete. Motion tekete le baka. If you have any pain in your body today, I want to rebuke it out of your body. Lipaka yanda yakaba. Let that pain disappear from your body in the name of Jesus. In the name of Jesus, pain go and never come back again in her life. In the name of Jesus, I cancel every problem upon her life. In the name of Jesus, in the name of Jesus, any pain in your body, I command it to go in the name of Jesus. Receive your miracle by the power of the Holy Spirit. God touches you now. Take the anointing now. Take the anointing now. Take the anointing now. Take the anointing now. In the name of Jesus. Take the anointing now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pastor, come here. You want to be ready for God, Pastor? Stretch your hands. I speak the power of God to touch you. Take the anointing in the name of Jesus. Kapakayande. Mindaya pakatayapa. Shetekatayapaka. Mondaya kamakata. Receive anointing now. God touches you now. Stretch your hand. Stretch your hand. Stretch your hand. तपाईँको हातहरू तन्काउनुहोस् Stretch your hand. उठाउनुहोस् माथि उठाउनुहोस् God touches you now. Receive the power of God. Power of God touches you now. Hey, Makataya Mashande. Lipakaya Takapata. Continue to pray in the name of Jesus. Lipakaya Sarabakata. Rapakataya Baka. Walk on the Holy Spirit. 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 May the Spirit go with you.
Okobo Santa Yapa, Lipakata Yapa, Lipakata Yapa, Londo Sindekele, Omokoto, Matapakaraka, Lipende Kapashezeraga, Ono Masinda Kayapakata, Bilesete Yababa, Oka. Lift up your hands. God is doing something new in our lives. Jesus. Everybody say Jesus. Say Jesus. Everybody say Jesus. I need more of your anointing. Say Jesus. Holy Spirit, may God touch the men over there. God touches the men. Men receive the anointing on your life. Men receive the anointing on your life. Women receive the anointing on your life. In the name of Jesus. Oh, let Jesus. My brother, that brother behind you. What's that? Oh, Chotilati. Yes. My brother. Yes. God is going to answer your prayers. God is going to answer your prayers. What you came to look for in Qatar, you will get it in the name of Jesus. You will get it in the name of Jesus. And as I pray right now, you feel the anointing upon your life. You are feeling the anointing upon your life. You man, you feel the anointing upon your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take that anointing. Take anointing. Take anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Holy Spirit, Holy Spirit, in the name of Jesus. In the name of Jesus. I bless you all by the power of the Holy Spirit. I bless you all by the power of the Holy Spirit. I bless you by the power of the Holy Spirit. You anointing upon your life. You anointing upon your life. You raise 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 anointing upon your life.
यीशु Thank you, Jesus. यस परम प्रभु धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु I still feel the presence of the Lord, but we have to finish. तपाईँको आत्माको भरपुरीको लागि But we have to finish. Jesus हालेलुया Some of you are feeling the fire on your body. औ हामी मध्ये धेरैजनाले परमेश्वरको You are feeling a fresh anointing on your body. New things are going to happen in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु Thank you, Lord. धन्यवाद राजा Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद You ask yourself what is happening. God is doing something new even for you. हामी माथि हामी I don't know. Mama from Putimondis. हाम्रो निशा बहिनी Stretch up your hand. तपाईको हात माथि उचाल्नुहोस् No, you just mean stretch your hands. तपाईको हात पसार्नुहोस् God can touch you from where you are. तपाई जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरले He त्यहाँ knows your secret need. तपाईको गोप्य Now stretch your both hands. First with your hips. Oh, I feel to put anointing on your body. परमेश्वर Stretch up your hands. Stretch up your hands. तपाईको हात पसार्नुहोस् माथितिर In the name of Jesus. येशूको नाउँमा येशू Receive what you need. तपाईलाई जे खान्छ छ अहिले प्राप्त गर्नु In the name of Jesus. येशूको नाउँमा Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद Let's clap our hands to the Lord Jesus Christ. प्रभु येशूतर्फ आफ्नो हातहरू उचालौँ हालेलुया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद Anointing is still moving in this place. पवित्र आत्माले अभिषेक खनाउँदै हुनुहुन्छ अभिषेक लगाउँदै हुनुहुन्छ हालेलुया आउनुहोस् तपाईँ अगाडि आउनुहोस् जो तपाईँको हो मित्र जसलाई तपाईँले परमेश्वरको आत्माले छोएको अभिषेकको अनुभव गरिराख्नु भएको छ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ प्रार्थनाको लागि हालेलुया रब्बा शंकर रब्बा But you can feel the anointing still flowing. Oh man. Take a fresh anointing. Take a fresh anointing. Take a fresh anointing. Take a fresh anointing. Take a fresh anointing in the name of Jesus. Holy Spirit, Fresh anointing in the name of Jesus. Fresh anointing in the name of Jesus. 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 येशूको नाउँमा यस पवित्र वर्षका रब्बा होली स्पिरिट जहाँ हुनुहुन्छ प्रियजनहरू आत्माले परमेश्वरले भर्नुहुन्छ Fresh anointing in the प्रभुको अगाडि In the name of Jesus. प्रभुको अगाडि आफूलाई समर्पण In the name of Jesus. रब्बा शका रब्बा होली स्पिरिट प्रभु In the name of Jesus. येशूको नाउँमा Here in the name of Jesus. रब्बा शका I'm here in the name of Jesus. धन्यवाद In the name of Jesus. प्रभु तपाईको आत्माले प्रभु तपाईको आत्माले प्रभु हामी प्रार्थनामा प्रभुलाई प्रभु तपाईको आत्मामा यस होली स्पिरिट प्रभुको तुलसी भाइ तपाईँ अगाडि आउनुहोस् हालेलुया हामी निरन्तर प्रार्थनामा प्रभुलाई धन्यवाद दिइराखौँ हामी जसलाई छुवाएको अनुभव भएको छैन परमेश्वरको आत्माको छुवाएको अनुभव छैन हामी प्रभुसँग हिँड्दैदेखि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ प्रभुले हामीलाई आफ्नो अभिषेक हामी जहाँ छौँ प्रभुले आफ्नो अभिषेक Receive it also in the name of Jesus. In the name of Jesus. तपाईँको आत्माको अभिषेकमा I want to tell you something. अभिषेकमा यस प्रभुको सबको होली स्पिरिट प्रभु तपाईँको आत्मामा भन्नुहोस् तपाईँको आत्मामा तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँले भन्नुहोस् I'm anointing you for your family. प्रभु धन्यवाद होली स्पिरिट प्रभु तपाईँको आत्माले पूर्ण रूपमा प्रभु तपाईँको आत्माले I'm anointing you on behalf of your family. यस पवित्र आत्माको
for you, for family. Stretch up your hand. आफ्नो हात उचाल्नुहोस् यस On behalf of your family, I anoint you in the name of Jesus. यसको नाममा On behalf of your family, यस I anoint you in the name of Jesus. यसको सन्तान May God empower you पवित्र आत्मामा to do what they don't expect from you. पाउनुहोस् पवित्र आत्मा May the Spirit of God ओ पवित्र आत्मा empower you परमेश्वरको सामर्थ्यमा in the name of Jesus. यसको नाममा Thank you, Lord. यसु प्रभु धन्यवाद यस Your family, इरबा सका I mean your people, ओ तपाईको they will look at you and see the glory on your life. ओ तपाई परमेश्वरको महिमा In the name of Jesus. यसुको नाममा हालेलुया In the name of Jesus. यसु प्रभु यसुको नाममा हालेलुया प्रभु यसुको नाममा Lastly, any student in the house? यहाँ हामी कोही विद्यार्थी छौँ Any student? कोही विद्यार्थी छौँ यहाँ Anyone going to school, studying, still studying? कोही हामी यहाँहरूमध्ये कोही पढ्नको लागि हामी कलेज अथवा स्कुलमा जाँदैछौँ Come, I feel to pray for some. I feel to somebody प्रार्थना गर्नुहुनेछ you are still studying, pursuing your studies. Straight up your hand. गरिराख्नु भएको छ यस I feel the Spirit leading me to pray for somebody who is still studying. It is you. God knows what you are studying. I'm doing just what He has put in my heart. May you receive the anointing यस to accomplish your goals. यस In the name of Jesus. May God supply all your needs Hallelujah. according to His riches in glory by Christ Jesus. I decree and declare you will excel Hallelujah. in the name of Jesus. यसुको नाममा Thank you, Father, for anointing him now. धन्यवाद पिता तपाईको Receive the anointing and take him, oh Jesus. होली स्पिरिट Thank you, Holy Spirit. प्रभु धन्यवाद पवित्र All is well with you. जीसस परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ यसुको नाममा हालेलुया God bless you. परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् God bless you. सबैजना बस्न सक्छौँ अनि ब्रदर रिचार्डलाई एकचोटि धन्यवाद दिउँ ताली बजाएर परमेश्वर हाम्रो बिचमा काम गर्नुहुन्छ हालेलुया हामी परमेश्वरले हामीलाई सान्दर्भिक वचन सम्मत दिनुभएको छ परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्य बिना हामी एक परमेश्वरको सन्तान भएर जिउन असम्भव छ हालेलुया यसको मतलब सेवाकाई गर्न मात्र भन्ने कुरा होइन हामी प्रभुको सन्तान भएर संसारमा जिउनको लागि परमेश्वरको आत्माको शक्ति अगुवा पास्टर कमिटी मेम्बर्सलाई मात्र होइन हरेक विश्वासी जन जो ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको छ संसारमा एक विजयी जीवन जिउने